Umsindo wengoma maskandi engesilo nendlunkulu udaba lulaphana kuyisolezwe khasi lithola udaba lolo besisanda kuqeda-ke u-5 hours sizobe silifunde-ke sithole ukuthi-ke kwenzakalani bese sisakhuluma lapha ngejonge elihle kade likhala ngakho uSminoff nesolezwe seliphinde labhala-ke udaba-ke luveza-ke ukuthi yena-ke kwenzakalani-ke ngale ngoma. Sekuqhubeka umsindo ngengoma yomculo wamaskandi uMphile Smirnoff Gumede ehlekisa ngengxabano isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini noNdlunkulu uNomzamo kaMyeni Zulu. Le ngoma ihamba kanje: angikubekanga lapha mina, ngakubeka emachubeni, uyangidelela lo, yini lena osuyakhile emzini kababa, hamba uye emachubeni, ngizokuvumela uye esontweni khona uzobona uMasanga, awuthathi idini uhambe. Ichorus yale ngoma ithi ngizokubuyisela kubo phela ngoba kulo muzi sekusedladleni. uSminoff ubuya acaphune uNdlunkulu esethi bayede ayibe ncane sifunda amaphutha. Imizamo yokuthola ukuphaluka kaSminoff ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela. Yize le ngoma imnandi kodwa abantu abaningi bamhlabe bamhlikiza uSminoff ngale ngoma bethi unamagangangozi. Akukhona ukuqala uSminoff enza ingoma ngesigameko. Waqala ukuzakhela udumo ngokucula ngesigameko sokuboshwa kwenyanga yaseMelmoth. Ukhumbulani Dr. Mabalengwe Ntombela ngenxa yemali yase-Absa. Waqala wayithakasela ingoma Mabalengwe kodwa wabuye wasigxeka isenzo sikaSminoff sokwenza ingoma ngaye. Emasontweni adlule kwasala ividiyo eveza isilo sithethisa umdolomba. Isilo sasikhula sidilika kumdolomba siphethe ibhodlela lotshwala. Isho kanjalo-ke indaba laphana-ke kuyisoleza ibhalwe uCharles Khuzwayo-ke. Njengoba engayifunda-ke indaba-ke efuzele uqala ukukhuluma eveze le ndaba laphana-ke online-ke. Ngicabanga ukuthi uyena ujonge elihle okuyena-ke umuntu wanongoma. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe usondelene unokuhlobana okukhona laphana ngoba ungokwaZulu naye uma ngizwa uzwalisa ungayithakaseli lento. Nathi sikuvezile kulo video leyo ukuthi-ke mhlawumbe-ke amaphutha-ke enzekalile noma-ke ingoma izwala imnandi yona mhlawumbe kukhona lapho-ke angaboniseka khona aboniseke if bembonisa ngeqiniso uma khona lapho okugejeke khona, kodwa asazi ukuthi kuzokwenzakalani-ke indaba-ke isho njalo-ke. Insivaka lapho-ke ividiyo yethu-ke khona kwi-channel. Nisale kahle.